First Peter chapter 1, verses 6 to 8. The Bible says, everybody, shall we read? Wherein ye greatly rejoice. Now look at that statement. Greatly is a adverb. Okay? Nga nang ad kakabsat iti anag dayjay kunana nga rejoice. Mayat dayjay agrag-ugan eh. Ngam kunana ket greatly. Anang paggapuan nakakabsat dayto nga naindaklan nga pagrag-uan tayo. Though now for a season, if need be, tiya pagkanito, gaputa kasapulan kunana. Kahit nga sawan, hanlang gayam kakabsat nga food, shelter, and clothing tinid tayo. Daytoy gayam ti maysa nga kasapulan iti biyag tayo. Ano di jay? Nga maka-experience tayo ti heaviness. Sino kada kayo ti adda heaviness na ita, pakadagsunan na kakabsat. Itayag naman ti imana. I want you to know that the heaviness you are experiencing now is a necessity. It is essential. Kasapulam gayam deta nga pakadagsunan. Heaviness nga paggapuan na through manifold temptations. Na dumaduma nga kita iti pakasulisugan. Now, dito nga sulisog kakabsat, kat it comes in the form of problem nga ti effect na gan ka, masulisog ka nga agdwa-dwa, agquit, mang question ti apo, maupay, agkapoy, agkapsot. Dijay kakabsat ti effect na gan ka. You are tempted to become negative. You are tempted to get angry. You are tempted to become bitter. Okay? So Satan meant it for bad, but why is it that we greatly rejoice? Because nung maawatam kakabsat, God meant it for good. Isu nga dito iti challenge ti message tayo, why God allows trouble. Ibig sabihin, when God allows troubles and problems to come, it could come from the devil, he means it for bad, but the Bible says, God meant it for your good. Verse number 7, that the trial of your faith, praise the Lord. Tigayam heaviness kan problem nga sumangbay, anat aramidan na, suuton na ti pamatim, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Now, that a fire kakabsat is a symbol that represents all the heaviness of life, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Verse number 8, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, orihante nga makita ti Apo, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. I would like to encourage all of you this afternoon that problems and troubles that come are blessings in disguise because God meant them for good. Nawatan nyo kakabsat? Laglagi po nyo deta, nang runa kada tayong amen, no, dado sumangbay nga problema ti pamilya tayo, kadagiti anak tayo, iti gimong tayo, da tayo ti maysa nga dapat umuna nga tulbek, nga mang-encourage kadagiti kakabsat, ngagpatpatuloy, ken ag-remain nga faithful iti Apo, gaputa ammo tayo kakabsat iti purpose ti Apo kadagiti problems tayo. Amen ba? Mga men? Okay, kararag tayo. Apo Dios, agyamang kami kun ka. Itud ko Apo iti sentido detoy nga bersikulo ken mensahe ita nga malem. I pray nga ikanak ti heavenly wisdom ken nang nangruna Apo ti panakaawat tunggal maysa. This might come as a reminder to many of us, but it is a very timely reminder. Thank you, dear God. Help me, use me, cleanse me, make me worthy, Lord, nga mangi-preach ti saom. In Jesus' name, amen and amen. Please sit down. The problems you face will either make or break you. Nagsaya at detan kakabsat. Tigayang problema, when it comes, the problem can be a potential instrument to break you
but it can also become a potential instrument to make you. The problem can defeat or develop you. It all depends on how you respond to them. Amen? They either become a stepping stone or a stumbling block. So, dati ko nakitahin ka kapsat. No umay digiti problema iti panagbiag, ken dadagsen ka kapsat, it's either no adaking ka ti husto nga panunot, maawatam, ket agbalin digitoy nga stepping stone iti biag mo, awan pulos bitterness tapusom, wenno agbalin nga stumbling block ken ka, isut pa kalendadam. So let me ask you a question. When you experience problems in your life, what is your tendency? Ti tendency ka di kakabsat ket lumned, wenno ti tendency ket adadda nga agbalin nga stepping stone ken ka digiti nga problema. So if you evaluate yourself ket makitam dayto nga sitwasyon kakabsat, then it's about time to stop asking God to change the situation. You must start asking God, Lord, change me. Help me grow. Amo, kung kunakarod kakabsat, when God gives you people that makes you hateful, God did not mean to bring out hatred in you. Maybe God is teaching you how to truly love. Hello? Diyan ka mo na makarelate kayo, dito ka, dagiti pag-ubraan nyo kapsat. Adot ta tao nga dito talaga nga pagbalinan na nga bitter tapusom. Now, when God allows these things to happen and you become bitter, that's not from God. Hanga DJ ti rason, hanga DJ ti plano ti apo nga mangyari ti biag mo. It's because of you. That's because of you. But maybe because God wants to teach you to manifest the fruit of the Spirit, which is love. You know? So, it either becomes a burden or a bridge. Burden king ka because you are carrying that weight all your life. Or it becomes a bridge. When we react foolishly, no iti pa nag-react tayo kakabsat, kat foolish. You know what is foolish? We are not wise. Okay? Ti wisdom kakabsat, aggaputi apo. Alright? So nga kuna na James kat, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Because when problems come, the number one nga kasapulam, wisdom. Lord, help me how to properly handle my situation. When we react foolishly, problems can indeed, what will problem do? Harm us. But if we react properly or wisely or tactfully or we react nga, led tayo ti Holy Spirit of God, what happens? We have faith, problems become a blessing. Makaisem ka, haan ka nga makamirduot. Nawatan nyo kapsat? No, adaking ka, DJ, pan nakaawat, kan faith, kan wisdom iti apo. Makaisem ka nga, makaamiris ti end result, DJ nga problema. Haan nga detay, agmisuot ka, wano agkuribot-bot deta, muging mo nga, DJ matam kat, DJ, makitam latta kakabsat nga, adak, napait ka nga talaga. Hangkapay nagkapengam napait kan. Naawatan nyo kakabsat? So, tatakakabsat, sungbatan tayo nga malem, dito yung saludsod, why God allows troubles and problems. Okay? So, I want you to, first of all, tatakabsat, ti aramidem, ag-reflect ka, ananda dagiti problemam ita nga madama. Can you, count your blessings kakabsat, di ba? Pero, at this point, we can count problems as blessings in disguise. So, kitaan tayo, ano digiti problemam itang agdama? I'd like to give you a second or few seconds to ponder. Okay, ano that problemam ita? Panunutom man kakabsat. Alright? Ket bilangan man yan ta imam no ana that problemam. Dadagsen mo, parikot, wano ibakbaklay mo nga krus tibiyag mo. Ana that? Okay? So try to count on your fingers. Kasi I cannot move on kakabsat no haan mo nga umahan ag-sink in king ka nga da problemam gayam. Kan dapat ag-sink in pelang kada kayo
Another digiti problema. Then, tatta kakabsat, having identified all of these things, baliktadon tayo di sitwasyon. How these problems are a blessing in your life. So, kitantay today, Jay kakabsat. Kasi, if I go on to speak, okay, problems are a blessing, agawid kakabsat, problems are a blessing, but the problem is, agsubli ka Jay problema, malipatam Jay message. So, itatta kakabsat, i-bring out tayo Jay problema tayo, ti panunod tayo. What are those problems you have right now? Ano dadagsan mo ita? Ano dadigiti kasla kayat mo nga iwasan nga sitwasyon ti panagbiag mo? Ngam mo maiwasan, adalat tadyay. Ano dadigiti kakabsat nga pasamak ti biag mo? So, I want you to identify them one after the other. Don't try to hide it. Just be open. Be honest with yourself. Okay? So, ano dadigiti nga parigot mo? It could be health-related. Sino kada kayo ti ada problema na nga health-related? Itayag naman ti ima na. Okay? Next, sino kada kayo ti ada problema na kakabsat nga money-related? Okay. Itayag na ima na. Money-related. Ayun. Sino kada kayo ti ada problema na nga relationship-related? Relationship with family or with friends or neighbors, kadwa ti trabaho, or even brethren in the Lord. Sino kada kayo the relationship problem na nga, you cannot escape it. Adalat ta deta sa sumur ka trabaho, dalat ta jay. Tayo na na. Okay? Sino kada kayo ada problema na kakabsat nga work-related? Hanla nga DJ tao di trabaho, DJ mismo nga trabaho. Maproblema ang kadigiti trabaho kakabsat. If you are working on papers or you are dealing with problems at work, work-related. Ada, agitay tayo, kay mali imayon no, hanggang makaitayag, imayot ka, dagsan ni problema yon. Okay? I hope I'm able to help you. Kasi, kasting aming kakabsat, nalaklaka tayo nga pagsasaritaan iti agas, no may eksplikar tayo nga umuna, digiti problema tayo ngamin. Anat problema ba? Di ba? Mas ma-appreciate mo deti bagbagat nga message. Kasi ito sa uti apong i-share ko ita, agas deto eh. Lunas ito. Mas madali nating pag-usapan, napadasan nyo dyan, nagpa-check up nga rinesetaan na ka to, doktor, hamo yung kaskaso, kasi hamo na-realize, they extend the problem and how that medicine can actually help you with your sickness. Diba? So nga, kaya ang tanong ngayon, ano ba talaga problema? Ano ba ang problema mo? Yun ang tanong doon. Okay? Identify it. Right? So after we were able to identify our problem, now let's talk this way. Tatagakabsat, di gito nga problema, apay nga inpalubos ti Apo di gito. Kasi, hangka dapat nga deti mapundi eh. Kasi hanaintad ti Apo ta problema tapno punjin na ka. Am I right? No napundi ka, gapu ta problema kakabsat, hanggang sudet, intention ti Apo. No napundi ka kakabsat, there's something wrong with you. I hope hanyo nga itik nga I don't mean negative when I said that kakabsat. Once ka nagkaroon ka at problema, kat napundi ka, there's something wrong with you. Uri ibagam nga, there's something wrong with the problem. Kasi kasting amin, pastor, di nakmaawatan. No! There's something wrong with you na napundi ka. Naawatan nyo kapsat. Because the problem, they are meant to what? At the purpose ti Apo eh. They are meant for good. Not to destroy you, not to harm you, not to break you. Tata, na-break ka, na-harm ka, na-istumble ka, napundi ka, there's something wrong with you. Now, what is that something wrong with us? Let us also be honest with it. Let us also be honest to God and humble ourselves to God. Nga is something wrong kada tayo kakabsat, mindset, perspective. Okay? So, itata kakabsat, let's deal with that area. Deta ti i-deal tayong area. The mindset kan perspective tayo. So, lawlawagan tayo kakabsat, tapnuhan tayo mapundi, apay nga dadigitoy nga problema, nga sumangbay nga ipalubos ni Apo Diyos. Number one, naadal tayo ide kakabsat, to correct us. To correct us. Kahit na nga sa nga mabalin nga tibiyag tayo kakabsat, at da sabali nga turong na, wenno ada ugali tayo nga sabalit pangiturungan na tibiyag tayo, eventually, hananapintas kakabsat, makadadaal tayo, wenno dayto nga problema kakabsat kat pamalagip iti Apo kada tayo, but this does not, dito kakabsat, it's never meant kakabsat negative. No.
It's all positive for us. And I will show to you, no apay nga, ti panang koreher iti apo kakabsat, haan nga negative no diket nasayaat kakabsat. It's a good word. Correction is a good word. Amen ba? Di ba no correctional DJ ko nada da pagbaludan ng correctional ko nadan sa no kwa good the result na DJ eh. The establishment was created not to harm people but what? To correct people. So the after result should be good, di ba? Correctional pen, nagkamali ka. So i-correct mo. So correctional ko nada DJ, di ba? So when God allows trouble, it could be to correct us. Psalms 119, 71 to 72. Anak ko na Bible, it is good for me. Agasam na kakabsat. Hananapundi aya. Dudikat adadang rimangrang. Kuna nagat, nagsaya atang kunana. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Sometimes, kakabsat, we are full of self-will, selfishness, self-centeredness, sariling opinion, sarili, lahat. It's all about me. And then God brings problems into your life. Tapno tukkulan na kakabsat, dayjay nga self-will tayo, kansara tayo, ket masursuro tayo, iti ag-obey, ken mang-amiris ka dagiti ibagbaga iti apo kada tayo. Diba? Kala ko matinaganak. At instruct na kakabsat. Ket di mo aramiden. Ano aramiden na? Bautan na ka. Disiplinaan na ka. Korihirin na ka. Tapno ma-realize mo ti pateg. Dayjay isursuro na king ka nga instruction. How many times kakabsat we fall with the same kind of situation, maybe from different various things kakabsat, but the same jay nature latta kakabsat. DJ pakatikleban tayo. Why? Because we have not learned what God is trying to teach us. So nga kunana, it's good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Verse 72. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Nagmayat dedan nga usan. After all kunana, dagiti sasaom apo Dios, kunana dagiti linteg nga gapo itingiwat mo. Ket amang nga nasaysaya at kanyak ngem dagiti rinibribo nga balitok ken silver. Talk about value. The value of thousands of gold and silver, anybody no idasar dayan tasangwanam kakabsat, you will not refuse it. Pero no Biblia at maidasar king ka, it does not seem appealing, awan appetite mo, awan affection mo. You know what God will do? So, dete leksyonan na kakakabsat. Tapno ma-realize mo, nga uri nagpintas ta cellphone mo, uri nagpintas ta logan mo, uri nagdakkel ta balay mo, kaslaawang kwenta na kakabsat, kasi tila makaliwliwagan ka dagiti sa uiti apo. The Lord will teach you that. He will correct your heart. He will correct your mind, make you realize that after all of these thousands of gold and silver are but vain and just material things. Eventually, mabati tayo. The only thing that matters to us is panag-obey tayo iti sa uti apo, panang surot tayo lata iti pagayatan iti apo. Because many times we cannot deny it. Money can change us. Material things can shift our focus. Temptations, dagiti banag nga nailubungan can shift our affection. And, hana kaya ti apo because number one, maapektaran di langan-langan mo kingkwana. Okay? Number two, hana napintas ti pangiturungan na king kadeta. Gat out of love, ni apo Diyos aginterbin kakabsat. Tapnon, again, ti kunak, ma-realize mo nga apo, uri gayam na kayong imas takanam no, ada problemam kat awan ti grace iti apo tabiyag mo kat awan serbina ta na imas ang makanta sangwanam. Kumbaga, have you been to that point? Ako, naranasan ko yan eh.
Kahit may maganda kang gamit, pag may problema ka, mga kapatid, parang, numumot ko ba deta? What is this? It cannot solve my problem. So, from there, you begin to humble yourself to God. Kat makita nga digiti word of God, isot maka-comfort, isot maka-idati guidance, then you'll begin to realize nga, wow, nagsayaat. Mas ko, iso nga kunanan ni Psalmist, DJ Psalmist nga nagsurat na Psalms kunanan, ibilang ko nga blessing di pa naka-afflict ko tapno, na-realize ko, kan nasursurok iti pateg, dagiti sao iti apo iti biyag ko. Amen ba mga kapatid? Oh, dito ti dapat ma-realize tayo. Sometimes, it takes a painful experience to make us change our ways and align our lives to God's will. And chastening is a blessing because according to the book of Hebrews chapter 12, 5 to 11, let's begin reading. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Anak ko na, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art. If you faint when God rebukes you, ibig sabihin, there is something wrong. We should not faint. Hantay dapat mapundi ka kabsat, no ti apo saplitan na tayo. 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and He scourgeth every son whom He what? Receiveth. 7. If ye endure chastening, anat dapat kakabsat nga mindset tayo, anusan tayo ti masaplit? God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, sapsing kayo kunana, and not sons. So, despite nga tibiyag mo hang kaserious and backslidden ka, ngem kaslawan makitam nga pamalagip iti apo king ka, you should all the more be afraid. You should all the more think that kunam, God, I know that I am not living right. I am not giving right. Nakamangbangtod apo, kaslawang makitak nga panang saplit mo kanyak nga jak agtatights, di naksamot anak o Diyos. Kasi di ba napadasan nyo DJ, have you experienced DJ hangki agtatights, tapos nakitam nga ti apo pinalagipan na ka, napadasan yung tinapalagipan, ti gapuhan mo pa nagtights. Amen ba? Oh, be honest, di kayo pa yung maka-amen kakabsat. Be honest. Amen. Di ba? Uno, DJ-han mo nga inkan kano ti pateg iti panakigimong, pateg ti panagserbi ti apo, naikalang ka. Have you experienced that? Amoy ti word nga naikalang. Dete, DJ sinurot mo kakabsat, when you thought you gained, you lost all the more. Naikalang ka kakabsat. Napadasan nyo. Di ba? So, doon napadasam deta kakabsat, ti umuna nga dapat mariknam, comfort. Kunam no ka number 1, Lord, thank you. This problem is a confirmation talaga pudno nga anak nag-apo. Confirmation. The problems, the chastening, di panang dusa ni Apo Diyos king ka, comfort dapat iti mariknam because ipaspasi mo daag na laeng kakabsat, nga talaga pudno nga anak na ka iti Apo. Nagmadin kakabsat no dete, hangka Lord makigimgimong, hindi ka agtatights, ngam awan mariknam nga panang palagip ti Apo king ka, agdanag ka, agbutang ka. Because Lord, hanak samot anak, impyerno samot ti papanak, nin samot satanas ti tatang ko naman. Di ba? Iso nga, numadusa ka kakabsat, it should come to us a comfort God, kunam, Lord, thank you. This shows that I am your child. Number 2, thank you, Apo, there is hope in my life. You know what? No i-correct na ka iti Apo, ti kayat nga sawan, at the hope mo nga mailintag. Di ba kakabsat? Kasi no binaybayan na ka iti Apon, hopeless, ti ka nga sawan, kasla kumadeta building kakabsat, no adapay wen nga mangbali, di ka balyarem ngam no ko na, beamon, hamo mabalyar deta, kaya nga sawan, kastanan. So no ti Apo kinurihir na kakakabsat, han nakabinaybayan, kaya nga sawan, han na imbaga nga awan, ng kastamon, bayam tabiyag, bayang ka, no. No di ka nga sawan, at the hope nga mailintag tabiyag mo. What a blessing.
So God allows these troubles and problems to come to what? Awaken you, riingan na ka, to get your attention, and for you to realize, ti nagkurangam ka na po Diyos, nagkurangam ti relasyon na, ti nagkamaliyam nga desisyon ti panagbiag, kat babaan ti panulong na, maisurot mo tabiyag mo, agasan na ka, tarimaanan na ka, kat numan pa'y nagkamali ka kaski ni Pedro, na damage na di testimony na nga, in deny na ni Jesus Christ, ngem di pa naghambol na, in restore iti Apo isuna, and his life was corrected, so that in the book of Acts, if you look at it, at the jeng agpiprits mutten kakabsat, kat 3,000 souls got saved and were baptized. The same Peter who denied Jesus was now the Peter who preached with 3,000 souls got saved and baptized. Why? Because he went through correction. Anat ng kurir king kuana, manok kakabsat. Iso nga, teka no manok ni San Pedro. Diba? It was that rooster that reminded Peter, corrected Peter. Praise the Lord, God is still at work in our lives. This is not an excuse nga ag-experiment tayo nga agaramid ti dakas, kasi kung natayo total ilintag nagtumot ti Apo, ngam ti kayat nga asawan, no adda dagiti pagkamalian tayo. Adda dagiti pasamak ti biag nga self-will. Kasla kumakada kay nga young people, takay kayat mo latta, hang ka pa iturong, hang ka pa isuro, hang ka pa i-guide, advisean dakan, counsel and all, ado nga pamagbaga, pero hamo makita, DJ, hana na imbag nga pagturungam, okay, God allows problems to come, the consequence na, and God allows these things to come. Why? So that He will teach you. And you know what, after all, tuno na leksyonan ka, ti pagsayatan na number 1, mailintig ni Apo di biyag mo, number 2, si kanto mo timang magbagat sa bali. Kat kunam to kadakwadan, ay, sanyo padpadasan, napadasak neta, nagbakslaydak, imadayuak iti Apo, 5 isak, kat pinalagipan nak iti Apo. Nawatan nyo kabsat? So, after all kakabsat, no of course, during the moment, it's not pleasant, but it's painful. However, after all kakabsat, anat result na, naimbag. So, it is easier and profitable, nalaklaka tayo nga maisurot, okay? Kan alalisto tayo nga mapasaan daytoy kakabsat, nga exam iti biyag tayo, no makikooperar tayo iti Apo. Take note of that. It's very important. You cooperate with God. Okay? Cooperate with God. So, anat kunam no kati Apo. So, deti ti prayer, before I go to the second point, kunam, Apo, anat ipagpakitam kanyak kadaytoy, anat isursurum kanyak. Anat kayat mo nga makurihir iti biyag ko, Apo Diyos. Kadaytoy nga panang palagip mo, Apo. Ana, dagiti nagkurangag ka. Okay? Saan ako nagkamali? Diba? Saan ako nagkamali, Lord? Saan ako nag-fail sa aking relationship sa iyo, Panginoon? Kasla ko maagasawa, diba? Yan anat nagkurangan. Self-evaluation. And you know, when you evaluate yourself and your heart and your mind, your spiritual life, I'm telling you, napimpintas to iti resulta na iti biyag mo, iti Christian life mo pa nagserbim ti Apo kan iti pamilyam. Amen? So don't ignore this process. Don't ignore God. Don't resist God. You cooperate with God. You humble yourself to God. Agsubli ka iti Apo at kunam, Lord, help me. Hangko kayat nga surutan ti kabukbukudak, awantot na imbag nga pasamakak, Apo, the best thing for me is to do your will, stay in the center of your will, to obey your word in my life. So, thank you, Lord, for correcting me. Amen ba, mga kapatid? Amen? Okay, praise God. So, detat number 1, I hope nga nai-explikar nga naimbag kat ti Apo kinasarita na kayo. Now, before I go to the second point, sino kada kayo kakabsat iti mang-acknowledge nga kakunam, yes, Pastor, I acknowledge, adu ti dapat makorihir ti biyag ko kas Kristiyano. Raise your hand. Tagyoy mayo. Adu ti dapat nga makorihir kanyak. Very good. Very good. Okay? Number 2, why God allows troubles and problems in your life is not only to correct us, but secondly, to empower us. To empower us. Now,
Ano ka nga sa deta, pastor? Problems, ti problema kakabsat, ket kaslang adda iti effect na king ka, ti effect na king ka, DJ trouble kan problem iti biyag mong kakabsat, ket kasla deti kunana DJ professor, upusen na DJ pride. Upusen na DJ pride. Now, please say pride. Okay. Sino kada kayo ti mga acknowledge nga adda pride mo? Adamot pride mo. Hangka nga amom no ngamin dete pa-acknowledge mo nga adda pride ko ang mas na pride isuna. Kas dete ngamin Ikalete ibalandrate nga dagos Hindi natin pinag-uusapan yung katabi mo o ibang tao. Ikaw mismo. Acknowledge some adda pride mo. Okay. Again, who among of you will acknowledge adda pride tayo kabsat? Okay. Amo iti kinapalangguat different forms na duma-duma iti medyo forma iti kinapalangguat kada tayo. Now, data pride kakabsat, amuyo iti main nakita ka doon. Ti main source iti pride kakabsat ket DJ middle letter. Ikabil mo man J word nga pride. Can you put that in one word? What is the middle or central letter of the word pride? Nakita yung kakabsat, I. It's all about me. Ti pride kakabsat, it's all about me. Adung a form. Ito kakabsat, hanggang makukuan. You know what? Sometimes even self-pity is a form of pride. Napadasan nyo tinag-self-pity. At dati pa nag-self-pity nga, you are emotionally overwhelmed. Iba yon. Yung, Apo, pauna yan, kaasyak pa, nakadungan talaga, syakmot lang tipa kay buntunan. At damot tay self-pity kakabsat nga de ay ayam iti bagim, ngam ti talaga nga root cause na kat pride is self. Nawatan nyo kabsat? Pride. Because the central letter of the word pride is I. It's all about me. Okay. Another form of pride kat DJ, you don't need God. Dete, iset aside mo ni Apo Diyos iti panagbiag mo. Why? Maybe because napintas trabahom, kaslang mo kasapulan ti agkararag, kaslang umay ka makigimong for the sake of attendance. Kasi, di ba, especially kadaking ubub nga young people, nag-grow up kay ditan, ubing kay pelang idi, ada kay ditan, aging gana ita, dadakil kayon. So, you come to church not because you are very serious with God, but it has become a part of your community. Kumbaga, circle of community mo na ang church. So, you're not really that serious with God. And it's self-reliance. Hamo kasapulan unay ni Apo Diyos, hanggang man nagkarkararag. Okay? Uno, hanggang teachable. God has a way kakabsat to actually remove this pride. And the question is this, apay nga kayat ti Apo kakabsat, nga ikatan deta pride kang ka. Nga dumtang iti time kakabsat nga dete kasla, DJ life mo nga, DJ dati nga tao nga dete, makitam nga, grabe ti kinaigo-igo na kakabsat, bigla nga mapahambol. Why is it? Ba't kaya nais ng Panginoon gawin yan sa atin, mga kapatid? Why is it that God wants to do that? It is because He wants to what? Empower us. Kasla kumalugan kakabsat, hamo makargaan ti gasolina, no naka-full tank. Alam nga nakargaam gasolina ta naka-full tank. So if you are full of yourself, how can God, fill you with His power? How can God fill you with His grace if you are full of yourself? There's so much about you, about me, di ba? Ganyan-ganyan. Hindi man lang ako ang pinansin, hindi man lang ako ang pinuri. Self-pity yun, di ba? Pero actually, pride yun. Gusto mo, meron kang gustong, you wanted yourself to what? Be appreciated. And dakas na appreciation kakabsat. Pero again, God cannot truly empower us unless He can puncture. Amoy di puncture, maupes. Isong ako na ni Apostol Pablo, ang tawag niya dito, DJ pagupes ti Apo ti pride, amom ti tawag na thorn in the flesh. See it. Let's look at our Bibles in 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 12. The Bible says, and lest I should be exalted above measure. Exalted, dahil may talo jirik na. Kasla kumadati church tayo,
with the blessings we are experiencing right now, as a pastor, amuyo ti possibility na kanya kakabsat, agbalinaw na palangguad. Parang pag may makita kang ibang mga pastor, ibang mga churches, parang you look up too much about to yourself and you look down at others. Pride yun. Paul said, lest I should be exalted above measure through the abundance. Sa kanya revelation. Sa atin naman, blessings. The revelation, there was given to me. At the ti apo kanya nga na, thorn in the flesh. See it, nga mga pus. The messenger of Satan to what? Buffet me. Lest I should be exalted above measure. In other words, dating a thorn in the flesh, it could be a health-related or situation to remind him. Okay, nawatan nyo, absat? Dating a problem is a reminder. Kumbaga, every time nga mariknam dito ang problema, may ipalagip lataking ka nga parabor lang iti apo. Nawatan nyo, absat? It's all by the grace of God. Ibaga tayo man, DJ? Go. It's all by the grace. Okay, maminsan pa. Everybody say it together. It's all by the grace of God. O, di ba? Nagbayat, di ba? No, kung nadaging kagat, wow, Brad, naglaing ka. Ay, Brad, di mo lang amo, parabor lang ti apo. Kat di nga pa ng ibaga, may kwento yun eh. May istorya yun. Yung parabor lang ti apo. Ibig sabihin, hindi mo lang alam, Brad, parabor lang ti apo amin di gito eh. Kaya nangasawan, napakadami kong pinagdaanan. Grace lang ti apo nga narating ko dito eh. So, ibig sabihin, yung mga pinagdaanan mo yan were torn in the flesh, God allowed that to happen to puncture your pride so that at the end, you will not glory in yourself, but you will glory in God alone. Well, let's continue to read verse number 8. Kunano jay? For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. So, kunano, Lord, take this away from me. Ngam si mong bati apo, ti parabor ko na wadwad king ka. For my strength is made perfect in weakness. Dito nga pa nagkapoy kakabsat, hana pa nakapundi. Sabali ti mapundi, bitter. Awatan nyo kakabsat, dito pa nagkapoy ko, dito apo, dito pa nagpakumbabam, tulungan nag-apo. Hang kumagabanan, dito no, hanak nga tulungan. Okay? Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kaya nangasawang ko na, kaya't ko nga enjoyin DJ rigat ken ladingit iti madaan iti kasto nga problema kasi no agladingit ak idurunnak ngagpakumbaba ti apo. Yun yung point nito. No agkapuyak idurunnak nga umasidag iti apo. No daytay umay jay pa nakaupay jeriknak, idurunnak, gapo ka din problema, ipushnak nga umasidag iti apo. Iso nga kunana, kay kayat ko ti problema kasi ipushnak nga umasidag ti apo. Samantalang no material, agyaman ak iti apo ng humanly, ti tendency na when you are materially blessed, di ba, medyo umadayo ka ti apo eh. Di nga men? Napadasam di Jay, no kang ngitingitan ti problema, kat apo permi kararag mo, tununalpas ti problema, kat awam manen, di ba? Back to basic. Basic humanly speaking, parang okay ka na naman. Ang kaman unag kararagan, mas basat Biblia, hindi ka na naman nagbibigay. Tulog ko ang kakabsat, upusan ti apo, DJ pride mo, you become weak and it brings you closer to God. Okay? Verse number 10. Verse number 10. Therefore, I take pleasure in infirmities. Kuskustok ti adan saksagit na kunana. Wow! In reproaches. Anat reproaches kakabsat? Panakaumumsi. In necessities. Gustok DJ biyag nga makariknaak dete adanid. Ano mo? Sa totoo lang, even to us parents, we believe this. Mas kay kayat tayong at times, dete ubing, han nga amin nga once na maitid. Dete marikna namot nga ma-exercise nat agpanunot nga dumiskarte kasi talagang walang-wala. Because that will make him a strong person. Di nga ming kabsat? In the same way, mot kada tayo, kunana, kahit ko ma-experience dete at times kat medyo agdanag ka, nga maibusan ta budgetan, wano
Kinsenas pa lang kat awamot tan wano, di ba? Di Pilipinas kinsenas pa lang kaawat mo pala ta sweldo. Kala di kiti pag karpentero. Martes pa lang kat bumalid ang kakabsat. Bumalidan. Umay ti Sabado, agad awang pulos ti maawat danata na balid ang madami nan. Domingo awang kwartadan, di ba? Okay? So, yung gano'n na necessities, ano pa, persecution, distresses, for Christ's sake, para iti Apo. Why? For when I am weak, then am I strong. Oh, di ba? Tano ka ano nga mariknak ti kinakapoy ko, ijayak to ngagbalin nga nabilag. Ijayak to agbalin nga napigsa. Now, David Jeremiah explained that a thorn in the flesh is a point of struggle or suffering we would rather avoid. Now, dito thorn in the flesh kakabsat, kat I would like for you to know, kas lang lifetime deto yun kakabsat. Digito'y kakastoy nga thorn in the flesh, kat lifetime dano daduma. It's like a lifetime. Kumbaga, aging ka nga din nakaalan ti Apo, at dakakastoy latta nga pasamak iti panagbiag mo. Thorn in the flesh. It's a point of struggle, suffering that we would rather avoid, which God, in His wisdom, allows to go on. He uses it to produce in us humility that casts our reliance on His all-sufficient grace. Paul's thorn in the flesh kept him weak so that God can make him strong. God's refusal to grant his request brought him to Christ's infinitely greater strength. So that at the end, anak ko na ni Apostle Paul, if anyone glory, let him glory in the Lord. I will only glory in the cross. Kaya, alam mo, sa bandang huli, wala siyang maipagyayabang sa kanyang sarili. Palagi niyang sinasabi, biyaya lang ng Panginoon. Grace lang iti Apo. Amen? Imbagpay kan Tito Romy, ada grace na. But good news, ada aming grace tayo. Okay? Well, there are several folks kabsat nga to God be the glory. Congratulations to Shelly for passing the exam. But, you know, I believe ni Shelly would testify. Are you there, Shelly? I'm sure Shelly would testify nga ti backdrop na dating a blessing kakabsat kat it's like a thorn in the flesh. She has gone through some physical health problems in her eyes that even to the point it caused her to stop working and only M is working. Ngam naglaing ti Apo kada nga time because iti agsardeng ni Shelly nga agwork as far as I can remember, if my memory does not fail on that thing, isumod di pa nakaalan at license na nga agubran kakabsat makadrive and he work at Pepsi. So nga naglinglat na ti Apo kaya. Okay? And you know, ti may isang pagdanagan ni MM kanay na ibagbaga kanyak ide. Kasi kung na pastor, dito green card ko. Kasi, di ba, kasano, dito pa nagtuloy ti trabaho. I need my green card. Time and time and again, we prayed and I was silently praying for him, for them both. And finally, kakapsat, di ba, nag-imbag iti Apo. DJ nga process for them, kas lang nagrigat mo nga panunutan. I mean, to them, as husband and wife. Kadakay siguro nga daduma, siyempre, pastor, nadagdagsan pa itinapasarak. Yes, okay. But to them, it was already heavy for them. It was something that disturbed them, something that made them really pray together almost every night, time that made them really cry before God, Lord, pagpakaasi di Apo, di ba? And praise the Lord, anat na pasamak. Recently, nagsaro no, di ba? Anat imun una, jay panakapasamaya, Shelly. Yun yung mas nauna kaysa kay M. So, Shelly passed that exam and M received his green card. So, wow, to God be the glory. And this blessing now, it comes to them as a strength. Kasi it made them stronger in life. Like, Shelly can work. So, it brings strength to their, ano tawag dito? To their budget. Mas matagal siya makapagtrabaho sa kanyang trabaho. The requirement is there. To God be the glory for that. But if you will ask them all about these things, they can only tell you it's all by the grace of God.
Ibig sabihin, they can say it with all humility. Pwede silang magyabang, pero hindi sa kanilang sarili, kundi sa biyaya lamang ng Panginoon. Yun. Alam mo, bilang Kristiyano, pwede kang magyabang, pero hindi sa sarili mo. Sa biyaya dapat ng Panginoon. And that can only be possible if your pride has been punctured through the thorn in the flesh. Nawatan niyo website. Ni Dexter, okay, grabe din yung kanyang sitwasyon nilang mag-asawa. Di Australia. One night, idi sabaten mi ni Preacher Glenn, just that moment, adak di airport, idi, dagam kini-message di airport, nag-message ni Dexter, dagam di nag-airport ko na, Pastor, ko na, ipag-pray da ka man, kasi perming overwhelming ti problema mi, kas lahat mi magabunan, nga panunutan, no kasano kami nga makalungaw, ko na. Kasi, ni Gretchen, nag-stop nag-work, at da vertigo na, na makatrabaho. So, maapektaran DJ kuwada nga agasawa. Not only their budget, ng tipang panunutik ko na, kasanumi pa nga matungpal, digiti commitments may iti apo. First fruit, building commitment. Grabe yung kapatid, problema na ang pinagdadaanan. Commitment pa ang iniisip, ang iniintindi. Grabe. Napakalalim niya sa biyaya ng Panginoon. Kunana, Pastor, kasanumi pa nga ma-fulfill, digiti commitments me. And then, bad news kunana, na disgrasya tayo lugang ko, binulod ni cousin ko. So I called him up, and I advised him what to do regarding Japan naka-disgrasya DJ. Lugan na kasi awan lugan nga usarik nga mapanagtrabahon, Pastor kunana. And I don't know how I can actually go to work without car. Ken, hananala ka nga makagatang aklatat lugan, Pastor, because ti budget mi ita very tight. Ti talaga nga iset aside dami kat digiti commitments mi nga para iti church kunana. So, after 2 weeks kabsat nga struggle, okay, then nag-message kanyak this week, finally, nakaragragsat kat kunana, praise the Lord kunana. Pastor, umuna ti amin, my wife can now go back to work, gaputa medyo limaingan ti vertigo na, so nakasublin ti trabaho. Praise the Lord. May ikadwa kunana, DJ, lugan ko nga na disgrasya, gatangan lang ni kasin ko, bayadan na, DJ pinanggatang ko. Wow! So, as if nagsubli mo na dyan, lugan king kuha na in the form of cash. Okay? And then, thirdly, kunana, adda ko mabayadak nga tax nga 4,000, ngem nagsik ti advice. DJ, bayadak nga 4,000, ti nagbalin kunana, nakaawatak ti return ko nga $3,000. Wow! Inturong iti apo isuna. Kat maragsakan ako na nga, maitid kun iti apo, hangko pa'y makompleto di commitment ko, but I'm now happy to be able to give my $3,000 as partial payment di commitment ko iti apo, pauna yung kabsat. Nakaskas daaw. It's all by the grace of God. Iso nga, digiti torn in the flesh iti panagbiag tayo. Kailangan lang at the mindset tayo nga makaawat. Dito message nga ipagpakita ti Apo. Number 1, to correct us. Number 2, to empower us. Kaya nga sa one, God allowed this thorn to come to us, the messenger of Satan, to make our life so hard so that God can fill us with His grace. Tapno mapuno na tayo kakabsat iti parabor na. Well, personally, dati church tayo ita kakabsat, we've been through some issues and situations. Idi mabagbag pe lang deto. Kaya't mangrugrugi tayo kakabsat, at dadadigiti rim-rim so nga problems, kala torn, We had some neighbors that, made our life a little bit inconvenient. Dadigiti agreklamo, dadigiti agririri, kanda dumapay kakabsat, hamo talaga maiwasan. And kunak apo, tulungan na kami. Pastor John was very strong. And for me, on my part, it made me realize kakabsat nga kunak, Lord God, tulungan na kasi ipasungal ngalak ni Pastor John si katimang ko di kita harapom di kita kung kunahan na kanya. Lord God, ikanak ti wisdom, how can I handle this wisely? How can I handle this tactfully?
And to God be the glory kakabsat, nalasatan tay amin di gidi. Kala, no da kay jay agda mga sitwasyon, do pang panunutem, kala mo malasatan, kala dede, kaslahan mo nagpatingga, you know? Kaslahan nagpatingga, di gidi nga problema kakabsat. It makes you humble and prayerful and the grace of God is just there. Kaya kung kunak, ti grace ti Apo, hanlaeng nga mai-testify mo no adot ti blessing mo. No di ka ti grace ti Apo, mai-testify mo, di panang sustain na king ka. Idi agdama nga adot problema kan parikot mo. And the Lord has sustained you with His strength, and the Lord has replaced those problems with blessings and rejoicing later on. So, to God be the glory, kakabsat. Problems and troubles should not cause us to stumble, should not break us, you know, but they should cause us to rejoice greatly, to hope in the Lord, and they should be the reason for us to pray for God's grace and to just keep on going on. Ibagamang kadeta kaabay mo, uray adot parikot mo, agpatpatuloy kalat ti Apo. Bagam ta kaabay mo. Uray adot parikot mo, agpatpatuloy kalat iti Apo. Amen? To God be the glory. Heavenly Father, thank you for our message, dear God. Adot nagturungan na, nagkalatkat actually, digiti sense nga naipakitak, Apo. There's so much we can talk about from every point. But I just pray nga, uri anat nagkalatkatan na hit na, Apo, digito nga pakasapulan mi nga dinggan kan maawatan iti biyag mi, Apo Diyos. Na-apply digito nga truths. Ket sapay ko, Apo, taagawid kami. With these truths, it made us stronger, made us more faithful to you, na comfort ti puso mi, Apo, nga problem should not cause us to be afraid, to fear, to become hateful, to become bitter. But with these truths, O God, problem should cause us to become hopeful and rejoicing. Lord, continue to bless my brethren in Hawaii. At mangtulong mga liwliwa kadakwada, umdas digiti sasaom. Ngamang mga ganda, Apo Diyos. Ngamang confirm, Apo, iti relasyon dagan ka kan iti panagtalinad da iti sentro iti pagayatam. Hami kayat ti umadayo. Hami kayat, Apo, iti masaplit. Ngam no adda kadakam ti masapsaplitan, mapalpalagipan nga madama. Kayat mi, Apo, kagpakumbaba, rakupon da ka, Apo Diyos. Tapnon ti kasta, ti biyag mi kat matarimaan mo kat maidaydayaw da ka, Lord. Thank you. In Jesus' name, amen and amen.